खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की टॉकिंग पॉइंट मेंग ताबीबा ख्वाई पुनमपो अहान मक्तदा तरामोक्सरी ngasi talking point da thamjariba hiramasi destruction of standing crop at Ningombam Awang Leikai haibadi matam amada akoi state asigi amata ngairaba airport oiriba asigumlaba akoi gi malom da leiriba airport asi international airport haibatai masi ongkhalak paga loinana hariba magi leifam thokpa akoi gi lamgi saruksing asi leinana honaba matamda masi gi lausan bam thokpa la akoi lamgi saruksing asi lausan gram matungda hariba mafam asida akoi gi laumi singna lamdam madugi laumi singna kaigumba akoi gi matam sigi oibatai akoi gi lausingi akoi gi matam asida lausing pan matamda adumlaba airport authority of India gi official singna hariba laufam sing asida leiriba lausing asi new akoi gi makoi gi jagagi manungda akoi gi nyong gi wangmada usalle habi wafam da uziksi ngahan tang mapandagi horaga ngasi bawda koi tonga tonga ba tractor sing thada duna haiba koi gi mafam sing lofam sing asida koi laiba law sing asi takhaiba masung mangan bagi thabak satharakpa asigi matangda khanana bidam ngasigi koi talking point da haiba topic asi pukasabani ngasigi talking point asida saruk ya bigida ba guest ani koi online da leire ahan mokta da koi guest sing asi kana kana no haibudu amuk saktak sake ahan ba online da leiriba guest asina koi Ningombam BUPENDA MEITEI author and former philosophy lecturer koi ahan maktada Ningombam BUPENDA bu Tom TV mai kai degi taramoksari ani suba koi guest asina koi social activist KIRAN YENDREMBAM ni tamo KIRAN busu ahan maktada taramoksari ngasigi talking point asi akoina hogdok sabo oina ahanba round asida akoigi Ningombam BUPENDA akoi oza BUPENDA da ahanbagi round gi oina kano khanabasi saruk yana gudamak ahanba round da akoi tamo BUPENDA da matam bisage akoigi leiriba husik leiriba film asida haibata yamna pandemic oiriba masam asida hojiki Ningombam Awang Leikai da leiriba tongan tongan ba akoigi airport authority of India nadi lawsan khraba mafam sing asida akoigi tongan tongan ba Ningombamgi akoi bidariba praja sing asina hariba mafam sing asida law khara panjaba asida yamna khangogdana akoigi airport authority of India gi maikai dagi hariba akoigi lawfam sing asi mangan ba amasung loinama akoina akoigi tractor sing thadaraga hariba mafam sing asigi lawfam sing asi takhairakpa asigi akoigi state haibatai khongthang asi achumbanena lawbibra haibasi oza BUPENDA hana thambyo koi hajin hajin pandemic COVID-19 haidana prithvi kumbagi oina asugi wati waraba matam sida Facebook ta viral mayam amma su oire video makal mayam amma thagalai madu yeng mangamde maramdi caption da Facebook ki caption da iri baduna adum madu magna sufficient oye haina khanjai maramdi ai isamang su video do yeng kiri video yengra bobuda haini iba mayam ado kari airam haini ibano haibado ai thamoi de phau de banati aduna ngasi koina hanggadul bo hangse baza singna Ningombam Leikai de leiriba mi singna natraga ato toppadagi laaya hairaga law ugera uroira makoina law uribadu law uba haibase maktabu nongoni thama de losan dia banati eba thama ka kyaroma changaga law du ures aduni matunga hajiji law du oina lakatorba matam sida makoina ngaingam dana hekta maduda achau crime ama achau war ama landabada una mayam ama thajalagi tractor mayam thajandana hekta khuda kudu thugairi bado maduda madugi de skom da wall dugi mapangda adugi mapand lepi hairaga koigi lomi sinau singna maduda yengdana kaptana tinthari badu madugi drisya du ubada madudi ta sengna hairaga di asugati pap ki masakni haina jage maram di koina hangadu bu wahang se ba maduda law uramiduna lale haidana sarkar na hairagadi Bharat sarkar na maramdi ngasi akoina wari tawjari basi airport authority of India haiba malai duga makoina Ministry of Civil Aviation ki da Bharat sarkar na madu makum pifam thoi kanana lalibno lam madugi matang da international airport na airport ki lamasi kamaina use tawda ki lane use ki matang sidadi airport authority of India lakum thoi makoi ki rai lo adu madu kanana makoida hana permission piki kari basis na permission piki madu ki permission du
Ministry of Civil Aviation Bharat Sarkar na khangbra madugi permission adu Director General Civil Aviation na khangbra madugi permission adu Bureau of Civil Aviation Security ki Director General na khangbra haibna singwase asi wahang angakadawri ba maramdi ekta thojal halai bituna kanagi karam order gi matung inano madugi order adu Airport Authority of India gi makadra natraga DG Civil Aviation ki complaint gi makadra natraga Bureau of Civil Aviation Security ki complaint gi makadra kanana kadi hairu dagi nahangoi tekta thojalam dabdu numit adu pramaina kamdawne tekta thojalamino haiba adugi matta makoida hajik yengadoi basi low uramaga hau tholakka darubam matang asida makoina napuda sugai hau phangdabdagi ngasi farmers mayam adu society or hagadi farmer society adugi diet madugi diet adu kanana lawgudoino Ministry of Civil Aviation Bharat Sarkar na lawgudori brava maram maduna compensation asi pibam thoi karigino haiba matam sida karmain tawdana praja singna madugi manungda phau law urami banoba maduda CCTV camera mayam ama leiribani makogi wall mayam ama tawribani security arrangement mayam ama leiribuda aduda tumikna huranna lada sangaga law uba yaba nattiba mayam ama sangaga law aduk chawgraba acre of land da law urami badu mayam day and night mayam amangda day time da numitna leiringaida ong sangaga law uribane haba adugi uribadu matamdudana makoina ya halamaga haibadi authority concern singduna ya halamaga ya halamdradi karamba authority ki karamba division na karamba section na makoida illegally aduguma permission adu pirambageba aduga karmai tawdana makoyaduna numit khudingi law ubase numit khudingi law urapugi process ha kaya rum sallingai dudadi makoina kaidobagi Bharat Sarkar na tingaudri bano aduna masana lali lani je hau khawdal laga adal laga maduna lobi yabanate inquiry kaidobagi tatharoi doino ba civil aviation minister aduga adi covid ke shan lur ka ansiranga si rural economy bharat ki GDP na contract o tawra ka ansida agricultural sector singa bangasi akoina asugimatic bharat khara boom khara laidi bse khara growth khara laidi bse boom habdi yarro growth khara laidi bse ado hagi phaudu ngahak lairaga phawala kanda maduda akoigi farmer singuna phangada minimum akoigi minimum selling price MSP natraga madubu sarkar na kramain tu procure tawgadro bino haibadu matang da khanage di ningduna makoina compensation pibagi compensation kamaina farmer singdura makogi phau phangawdabagi madu pigedi anaduna makoina tractor katang thajalaga maduna lore da en haibadu yaroi maram karigino haiba matamda madu ain gi mireng ri yengu su karamba policy gi matung indanoba adu masigi matang sidadi tasinga hairgadi ahang hajining badi masidi akogi Bharat ki farmer sing Manipur ki lawmi hai base Bharat ki lawmi ni Manipur ki lawmi na maduda law khara ujaramaga phau phangam dai da phau phangam khidaba hai base Bharat ki lawmi singda masigumba mediang yeng base Uttar Pradesh da oiramo Maharashtra da oiramo kari haina thokadori banoba aduna haji akoina international air madungda law ubase Manipur da oiba sina ahan manate karigino haiba matamda hajikti yengsi Kerala da kamdawna thoki haiba matamda Kerala gi makoi gi international airport amalai madugi international airport si masida Aranmula international airport haidana masigi airport da tasinga hai gadi Kerala government na maduda airport sanu madu peripheral ni haiki adakta Kerala government na puri farmer singda hectare kudingi lupa lising ani ni piduna cultivable petty land do madu adu lehanna bidamakta makoina thorang mayam ama paikhatleba adu masigi Aranmula international airport sida Kerala gi chief minister yauna madura phau thaba sate maramdi akoi gi masida airport sabya roi masida petty film sung wetland mayam ama soi haidan ama sung wena lunina national green tribunal na maduda airport saba yaroi haibadagi maduda kasi 2017 da maduda tholakpa phau duna adugi chak adugi chieng aduna Aranmula rice hairaga 250 acres of land dagi ngasi rice pokla eba aduna haibu athadi ngasi akogi Imphal international airport si international airport haidana ole expansion tawbasida masida hairibasi 600 crore sangba yai 720 crore sangba yai haidana project ki total project ki
Airport Authority of India AAI ne allocate tawre high grade 2019 26 September sida ado masigi si kanana law ki habi matam sida project management consultancy contract asi kitto haiba KICO haiba company sima law gre masina haiba si kadingo haiba matam sida mana haiba si expansion haiba di akoi gi airport sigi akoi gi new integrated building se sanu da makta masi taw 54 months sangani haiba 54 months haiba sahi mari makhai kum bane ba sahi mari makhai manga singa da project ase hayeng angsi hekta sabo lo sangada ba sunati ba aduna thama ni khaktang thama rong khaktang sondharaga mako gi harvesting adu tawhalamaga phawado laurum ba yaba phawdu mayam ma mangan ba aduga praja mayang ita seng laira ga ba mayam adu na ngasi kapi ba mayam lomi sing kapi ba do kapsan da banati madugi pie du ki mamala do asi ai hakna bharat ki nagar amasung manipur ki macha ma hoina ina ai ningi wase manipur de ki sakhiba leiriba members of parliament lok sabha amasung rajya sabha da leiriba aduga makhorina mani akoi ki manipur ki laumi sing damak Ningombam Leikai da leiriba praja sing damak ta khalaga di भारत की प्रधानमंत्री अमसुंग भारत की सिविल एविएशन मिनिस्टर दा हजिक की फौ फंगन खिदबदकी अवाब तारबन लौमी प्रजा मयामदा कंपेंसेशन पीगदबने कंपेंसेशन खुदक पीगदबनी मरा सिदा ओजा बुपेंदा हुजिकी लाइरिबा फार्मर्स सिंगना अखोगी थारिबा अखोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मनुंग सल्लेबा मखोगी लंगी मनुंग सल्ले सल्लगसो हारिबा मफमस्ता अखोई लौ उरिबसे फार्मर्स सिंगना अखोइना लालेना हाइबिदोरिबा नत्रगना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना सेक्शन लौदबा नत्रगना ममांगदा हान अथिंगबा अखोगी थमौदबगिनी ना हाइबिदोरिबा करबाइना लौमी सिंगदुना लानगदोइनो लौमी सिंगदुना लौमी दि लायरना मिचम प्रजामतना एयरपोर्ट की कॉम्प्लेक्स मनुंग द कनाना संग ngam गेबा हुई बुकता सन बुकता संग यादना वाल खाजनना लेरिबा जगा ने मदुदा मियोइबा कया मरुम संगगा लौ उरिबु ट्रैक्टर थौजलमगदोइनी मोइने अखोइगी सन गाड़ी थौजलमसु याय खुदना खोलगा लौ मयाम उरम बनतिबा मदुगी मतमदुदा कमाई तौदना मदुदा गाड़ी मयाम ट्रैक्टर मयाम लौ कोनबा मी मयाम अमा अखोइ फार्मर्स मयाम अमा संगल मिदु कमाइना नोबा मदुना हाइबदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सु खंगनीबा खंगमद्रगति अदुगी मतिक सिक्योरिटी लैब्स लेइदु कमाइना नो अदुगी मतिक सिक्योरिटी लैब्स लेरगदी अखोइगी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की डायरेक्टर जनरल की महांगसु इंक्वायरी में तो कम थोई अदुगा तसेगना हाइना फौ मयाम लोगदी मसिर उचेगोया मयाम ला अनि अदुना उचेगोया सिंगदुना प्लेन कइनो खेत किदुना प्लेन काइबा याबगी याय हाइदुनासु हाइनाबु यावरिबा अदुगी सेफ्टी इशू की मतंग लागदी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की करी रिपोर्ट लेरगेबा अदुना मसिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खक्तनगी मिलियन जारोय अकोइना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री महा लेबा एविएशन सेफ्टी इशू की मतंगदा यिनसलिबा मतुंग एविएशन सिक्योरिटी की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की डीजी लोइना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई अहुम से मखोय मयाम असि करमाइना खंगमदबिदा करमाइना लौ वनबा चंगलमिनोबा मिचम प्रजा अमना मनुंगदुदा इचम चमना चंगबदी यारोय यानवाजे प्रिमानो ताइसनबा यारोय मसि भारत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ना रिप्लाई या यानुंगाजे अहन बराउंग योइना यामना अखगी मरिक सुमु वाफम सिंह ओजा बुपेंद्रना थंबिगे मखा तारकपसिदि तामु किरेन दमु लासगे तामु मरुइना यामना अखोइना नैनबे याबा वाफम गी मनुंगदा हाइबताय अखोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना लौसन खिबा मफम अमदा अखगी फार्मर्स सिंह ना संगकपा संगबसी मसी आयन की थोंग दा हाइबताय मसी न्योंग की वांग मदनेना लौबी याब्रा नंबर 1 दा नंबर 2 दना मोखोइना संग ए हाइरगसु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माइकई दगिना ममांग दा हाइबताय अखोगी लौ उबा हौगलकपगी मतम अदुदा थिंगौद्रगा हौजिकता फौ पांखलकपा हौरमदाइसिदा थिंगइबा थुगाइरेइबा नत्रगना मांगलइबा
ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯐꯧꯁꯤꯡ ꯂꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯄꯦꯟꯗꯥꯅ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤቭ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯀꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯀꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯕꯤꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯒꯤ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯏꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯅ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯞꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ तसेंग एयरपोर्ट की चंग यादे है भूपेंद्रना तुम कांग पाइब यादव जगह है वाफम बेनर खेले स्टॉप चंग यादे अतोप चंग लोन बेनर साइड कॉर्नर खुद खेपनी मैम उबीरमगनी चंगा वॉल फेंसिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑपरेट तौर जगह एक्सपांशन 54 months की मनुंग की तोन सुमाइना एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने डेवलप तौनो होनेबा इंफ्रा रीजन हब विद फैसिलिटीज ऑफ अर्ली मॉर्निंग की अयु अंगान बगी अदगी नुंदांग अथेंग बगी नाइट ऑपरेशन तौ याना मोंग द पाइना सेम न बफोन गइबा तालक्ता तसिंग चशुनतबा वखन खंदबा वाटबा मियोय कांगलु खरना अदुम लौ जगह मसागी सबजाबा कन्वेंशन फोन तो पीग्रबा मसागी फंगम तो पोट लई थोंग्रा मिंगोन लो थोक्रा पोट अमदा मपू पांग्रा मफम अमदा मपू सारगा पुरा लगा मपू तादना लौ उबाय याम लाम थोदोंगे आइदि हाइनिंगे मदम फार्मर कांगू से अखोन इकाय खुनै फार्मर कांगू नै खै सादा कोई मरफू की सांग अदुब पासिस ओइबा लमदम मसिदा फार्मर नै खै पुथुरप पोलम पोचाक सिंगदरा बसदि खै सिंगगा थाक बचाक थाकतना अदि अतोबा चाना थना पिस्टल मैम पुथोय खै सिंगि बने खै खंगदब नते फार्मर पु अवांग थाकता पुतलब मतमदा अखै मियाम नै इकाय खुनबो पुलि उकनी हाइबसे अखै मालेंगे तो तपत लेवा सिंगा फार्मर सिंग ताई पुलगा चली अखै स्टेज तसेंगना पोथोक लेजदबा ताथोक अदुग लम फदना पुथोक ngамदबा अखै मरु मरांग चपतान पुथोक ngамदनो फार्मर सिंग असे तसेंगना मसा मसा की लम लेजदबा लैंडलॉर्ड सिंगदगी लम वाइर कांदा लो उबर चथबगी चन पता की टाइप लेयिबना फार्मर सियाम हंदन उबिबा थाकदा फार्मर बु हंदन उबदि लांगनी फार्मर ने कोई थाइबनी फार्मर ने कोई थवाइने हाबसि कोई याय अदुबो अदुगुंबा फार्मर सिंगी फजबा लिस्ट अमदि नीति सिंगु चेंदनबो होनरिबा अदुंबा मियोय कांगु खरदुना तौलो पोट अदुदि तसेंगना मपु अदुना खुराल लाग संग कोइबो ओरगसु अमु ओरगसु मतम सु पुतक खंगोद्रगसु खंगपो मतमदा महाना एविएशन की काबून ओरमगनी मसी ऑपरेशन मोइना तौबनिना गवर्नमेंट मणिपुर ऑनर ओइग्रगसु मकोद सिना थोगो ऑपरेट तौबाइना मोइदा लीस्ट रेंटा नीमा थंबगुमना एयरपोर्ट अथॉरिटी हाइबो अथॉरिटी पीरग लेबो पोट अमदा तसेंगना मकोइना मधु एविएशन मिनिस्टर की अयाबा लौगेरा लौरोइरा आई मधुगी मनुंगी ओइबा पोट आई कोई एविएशन की थोने खंगुन नै थंजरवाय अदुबु पुसल लकादा मकोइना मेशिनरी सिंग वायर कांदा कोई गायबा टेम खाइबा लोकथोकपा हाइबसि मकोइना ऑपरेट तौइबा जगह मकोइना सिस्टेम जगह मकोइगी राइट नि मधु कोइना भोक्ते मदुना असुगुंबा यामना कोइगी मिंचक चिनिंगाई ओइबा लमदम मसिबो सेंधबा याबा अदुगा मालेमगी ममांगदा अदुगुंबा एयरपोर्ट की अदुगु उचेक मचा अमना एयरपोर्ट की मागी विंड टर्बाइन चंका प्लेन मु काइ याबा पोट ओइबा याबा मफम सिंगददा उचेक ओया सिंग हेना तानबा याबा मोंगदा लौ सिंग मुलकपा मतमदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯐꯧꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯅ तसेंगना मधुदा लौ संगीत थोलपनी है बदनाम चाबा मतमदा मणिपुर लेरिबा प्रजा सेक्शन खुदिमकसे गवर्नमेंट की अदुगुंबा निजी नियम अमत लेतबा अदुगा प्रजा सिंगे मकोय मकोन तमंग तमंग तौबा याबा गवर्नमेंट पा लेब्रा प्रजा सिंगे कुशीरा सिदा लेबा तमंग तमंग याबा मोंग लेबा इवन अदुगुंबा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट तौरिबा जगह अदुगा गवर्नमेंट लेरिबा जगह अदुगा संगल लकांदा मिगी मसाजी खुदिसको हक सिंग लोइना फंगबा पीबल लोइग्रबा दुबोक्ता हौजिक संगल का तौरियो मरम करीगिनो हाबसे असोबो वांगमनि नबुकमा मसिगी फिल्म मसिनी याना सफरक बतारगदी तसेना कनागुम सेक्शन करना फॉर एग्जांपल आइनसो हाइडेन कलसी नबुकुमारसो आइको हुजिक मल्टीप्लिकेट सिंप्लेक्स कंपनी ने सारगा कांग्रेस की मतमदगी हुजिक बीजेपी मतमनी साबा होगिबनी लोसनदर लेबनी सेक्रेटरी कंपनी से अदुम हांगन लेरे अदुगी कोई सेक्शन ग्रुप अमा लाकांदा मफम दर कोई सेदा बुगे नेशन गे बिजनेस सेंटर के कोई ऑन तौगे मतम खर कोई तौद्रिबो अदुदा लेरमेना लोना गादो तंजन लगा लेरमे खलसी पुलिस का फारग पुथोगा माबो पानिशमेंट पीना बोहनर को मधु लाले हैगे तोरिब्रा मधु पुलिस लाले हैगे तोरिब्रा मधु लोगी यादे हैगे तोरिब्रा मसांग अस लोगी नतका एनी पुलिस की नतका लेंगा की बहम तोक्सिना बुपा लेंगा जो अदगी पुलिस तसु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तसु अदगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर तसु प्रजा सेक्शन मथाई पुथोरपदब लौ मफम अदुगी चुमी थौबम लेमना मांगनगी बदुदी आइकोजु पामुई मरमदी मही सागदोरे हादुदी मदुदी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजेंस ने आइ ngasa हाइजेगिबदो मदु थोखिबा नेग्लिजेंस ना मरम ओरकांदा मखा तारकद अतोपो सिंगसु याय याय ना तमकदो थोक्ति गवर्नमेंट अकन में यंग चंगम थोई गवर्नमेंट मणिपुर ना ओनर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना ऑपरेट तौब जगानी लोगी मतुंग ने तौरनिबा पोट खुदिमक्तो करम मकन नि सेराक्ति बिया के हाइब पीरकांदा लोकना कान सेराक्ति होगुना कुरान मतुंग मैदिंग बगी तौब बुक चेशल पुदी मदु तौबुना फै हमें फोटोगसदी लोग मपुदो तसेंग योंग तान बाहाय अहलमन हाइनबो वाफमदुनी नाकल अमर उत्तर गवर्नमेंट मायो हरिबा पोट असिना खोंगाई चलगा सेकलगा निक लेरिंगाइदा सन वाई बाहायबा दसादने गवर्नमेंट तादो तमुगिरन मखाताना उसिकी तमुगिरन मारुइना फार्मर सिंगना नियोंगी वांगमदा अखोय संगगा लौ उरे हाइबगी वाफमसी लाले हाइबगी वाफमसिमा तमुगिरन थंबिरे नाकल अमरोंदना मखोयना संगको मतमदुदा हाना हगलकपो मतमदुदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गी माइकैदगिना करीमता हाइदबा अदुगा अथिंगबा पीकिदबगी मोंग अमा उबा मरमदि केनो हाकंदा मतमदुदा अथिंगबा पीकिबो ओरमतागदी ngasi अखोय फार्मर सिंग लौ उरगा फौगी अखोगी चांग वांखलैबा अखोगी हौबगी चांग वांखलैबा मतमसिददी मखोयना थिंगैसी ममांग थिंगंबा याबगी वाफमने अदुइ तागदी हाइबा अखोयना फार्मर सिंगना नियोंगी वांगमदा संगगसु लेरिबा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गी माइकैदगिदी खर मकै असोयबा लेतब्रा हाइबसी असो वांगम ओइरिबा तमकिना मसिदा कै थमिनि अखोना उसिना बुकुमा हाइजेसे ना बुकुमा ना हाइ वहाइदो नखाय अय मरते यावख्रबायना खल्ले मरम हाइजेगे आई वफम जाम तेना मते खसम देगे मतंग ना बुकुमा की रिप्लाई अमो होइना को रिप्लाई होइना हाइबदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फार्मर्स की कंट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस का है वफम अमा इन समझरिसे सिना मणिपुर दा नत्रगा मणिपुर की मपानदा मसिगी कोई ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी है पोसी तसेंग लेके बजे में हमना फुंफुं छाना गाना बा वफम ने बुजिचु कोविड की पेंडेमिक में तंगांगा बसे मसि कितन कोविड सिना नाथाइ रकादा हौजे करस की पोती सिगी पोती कोविड ना सुसल थमगि मन ताद बवाने बा अदना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अदुंबा मदु ऑपरेट तौबदा मदु की इनसा समलेरंगनी अथॉरिटी दगी एयरपोर्ट दगी मदु मतमदुदा पुग्यादा याबा मी अमा हाबदी सेल थुमना ओइबे याय वहाइना हाइबो ओइबे याय मागे अयाबा याबा दि हेतु की चंगबदी यारोयबा अदु यारकान पुतौ तोरगा लेरंबा अदगी माता के मतुंगदा लौगा होजलंबदुदा अतोपा नो गुमला आकांदा सेंगा मोय तो मिसि लाले मसि तपागे दनि का तकाइबो ओरमबुसि यारी मनुंगी फालिस कुदिंदा आइपोय खंदिको अदुबो आइना पामदरिबा पोती मदुगी लान बनपुदा चुंबा कुदिमक छिबकी मथौसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मथौनी मरमदि माना ओनर ने अदुगा ऑपरेट तौरिबा जगादा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अदुंबा मरि लेदबा कंसर्न कंपिटेंट अथॉरिटी सिंगुना हाइ तारेको ngसागी तौरमेबा पोचिंग मकोना पाखलेबा पोचिंग की क्लैरिफिकेशन अमकती एकोगी मीडिया की कुथांगदा न्यूज़पेपर कुथांगदा दुगा प्रजा मिया भाब तानाबा मकोगी रिप्लाई मा पीबा चुमी तुमिना मकोन लेथोकपगदी मकोइसु अरानबा यावनी पुरान बोइतागने हाना आइदि लौगने आइगी मोदरिना बुकमा हामरा पंदे सिदा तन समजगेना बुकमा याम नुगाइजे मखा तारकपसे कोइ ओजा भूपेंद्र दा मुंग लासगे मरुइना उजे कोइगे तमु किरनसु तोंगा तोंगा वाफम सिंग थंबेगे मरुइना हाइरिबा जगा सिदा
कोई संगुरिबा फार्मर सिंग लौ उरिबा फार्मर सिंग सिगी असोइबा खरा अमा लेरे हाबि वाफम नि तामो किरेन तमिरि बसे नाकल मरमदना कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माइके देगे सो मटम मटम की होइना हाइरिबा कोई की मफम स्टे लेरिबा कोई ऑफिशियल सिंग की मरकता कोई कईगुम खरा अदुम मटम मटम की होइना यानबी मतुंगिना ओइरमबसु याय हाइबि वाफम सु तमिरि तबदबो फार्मर सिंग की माइके देगी फोंदोरलिबना मरुइना था अनि हुक्तंग ngaibiraga hairiba mafam asigi koi lawsing asi mangan bige haragasu loamda yoromjai yo loamda gi matam sidadi hairiba lawfam sing asi mangan binu haibi wafam sini tamu koi gi hojik leiriba farmer sing gi wafam se oja bupen kariya na thamini hojik ta sing na haragadi hojik si farmers natana koi gi blue collar job toromba mayam ama manipur gi mapanagi laktana na pandemic se maram oire haraga manipur da leire aduna unemployment rate se asigi mating asi bharat ta wange manipur se khwaidagi wange gdp asi minus ta laabne ba ko gdp contraction se ana sigi matang si da ko gi saningai thaningai direct da na ko gi napsa gi thangda even ko gi card paida ba bhukta लोन को ये ना भी मुक्त केंद्र केंद्र को मुक्त होना री बने भाई बड़ी चेंग आई बस असगी मत सरकार कोई चला अपने काजी को नबु मतम सिदा अदुना मस्त मतांग सिदा कोई ना कनाना लाली कनाना जुमी हाई बदला लीगलिटी दुना तुंगान बा मद थमखरगा मरम दी लौमी इचम चमना लौमी उरुबा खरा नत्रगा लम अदुदा लौ अदु हानम मपु ओइरंबा खरा मकोय अनि अदु सेम कैटेगरी दा क्लब तो वदी यारोय aduga nisam amana haibadi laumi sam chamjaba amana maduda noksan khara suraga natraga maduda changaga madu kanagumba khara na mohosin ni aga da thabak suhan bo era masu yaw me yai adugo masi kariguma toramba matam sida aikoina makoi bu lale haina haibagi element asi la agadi airport authority of india ki dasu makoi ki top official mayamama makoi ju fix to badarkar dai responsibility sigi matang da makoi chen ba yaroi makoi bisam akoi gi sam samjakhraba manung da sangai ba natraga lomi khara da taisan na bana yaroi aduga contributory negligence haiba da su trespass haiba si yade airport CISF nga ibni akoi gi amna security point of view da su yamna geostrategic oiba akoi gi aduga airport ni fal international airport ase aji aji koina akoi gi India's ki military point of view de yenguragasu aduna masida tikum makhal amta gi security lab se aikoina masi itam jamna farmer ama sangre khare sangam me hai base aikoina itam jamna low busu yarakta bi yai kana khamni aduna security point of view de yengagadi aduna adu legality sumi lali hai de very to kom toi inquiry to the makoi gi manung yo ba civil aviation ministry na makoi gi to kom toi makoi makoi gi lairibo official sing top ranking official sing book to kom toi fix to kom toi maram di makoi gi jurisdiction gi maka da iraga thora ko masi gumba problem ne adu hojik di form de gi ngado si laumi sing dina kappi bu kapsana banati rajai ta mayama ma kappi bu lauri badu madu tawsana banati makoi gi hingne de makta kari daubatai haibase nasi riba sarkar asina state government oigera central government oigera hajik kharadi kainoma di tawbo ma darkar tai aduna competition haibadu makoina kari karamba maong da pigani natraga hajiki laiba farmers aduga karamba aikoi gi government ki maikai ki samna harba chief minister oigera natraga union government ki taraf gi oigera kana na kramai to makoi da chatli hairaga nakoi gi wari bado aikoi gi taraf gi masi aikoi gi sarkar gi oigera administration gi oigera mating pangani haibagi hai gi ba khot gi ba koi data di aduna tongan bam da thamaga haji aikoi na yenga dawri basi compensation haibasi aduna tongan bam da thamgar si haji ki farmers ki issue adigi moi gi haji ki airport authority of india gi natraga civil aviation ministry gi makha lai di ba akoi gi ngasai gi security gi mai gi organization mayam do tongana thamkhre hairaga akoina masigi expansion Imphal international airport gi expansion to matamda compensation lane compensation oigera adu mayam ma piram badi yai adu karmai do na do how far successfully loina bak to su ta je adu akoina hangada wasi akoi gi hasigi compensation ku to si thamna haibada example oina akoi gi noida da up gi noida da jiwar airport haidara international airport amagi masigi Chana na bagi expansion tarupa kansi the compensation na si
200 crore farmers the people natana with permanent construction people natana employment su pibi employment madudi Noida International Airport makoi bu employ to halle ba makoi do opportunity ba minimum da rupa 5.5 lakh piece matung da su aduna mind to dana makoi gi adadi rate se meter square amada rupees 2300 tagina lising ani ga sanga bu 2500 bu gi rate piri ba ado finally compensation ki value duna karino high agricultural land ki value offer a koi farmers in piri ba offer do ado akoi na farmer haibasida akoi na yengadawri basi kapiba lauriba farmer adudi mi amagi jagada thabuk surum yai pedi field adugi owner haibamne aduga pedi field aduda owner duna ni ega thabak chujahan ba maduguma landless farmers haibamne ngasi aikoi yamna wana hangjariba haijariba laujariba se landless farmers singduna ngasi madudagi makoina tap puraga khara pangakpuduna makoina khara sa hoba haibduna makoi asa torumba yai adu mayam adu ngasi di loina ba sector ko lam auda khamne ngasi oida roi ngamaroi ba adu haji hangadu bo wang ase on humanitarian ground ne ba makoi ki eng adu kanana pini ga doino adu masi singna hairagadi masida akoi ki amagi yengba natabida taseng maramdi lam masa magi keno ta khaira manati yamna zaw harab lam amani maduna ajik aikoina mayamna hangari basi timing dugine ngap nango tawramaga hojinna kramaina tawribano masiki dali sui haibadudi prajamia isam tamjak praja singda khak taisana basu yaroi aduga makoi gi lairiba top official mayam amasu kari karam corrupt practice tawrmage haibado madu expose tabata bani makoi service tagi suspend tawgara terminate tawgara inquiry ama tadabata bani inquiry report khangan batabne aduna masigi matang da madudi akoi tawganu haibna tuambam da tambraga akoi main point di top priority di maduda laumi isina kharana kapba lauriba tinthariba madugi do madugi anung duda karigumba phap amakhak ngasi manipur da farmer society pusi maharashtra dum tabakri adubu karigumba tawba tholklagadi madu karidagi no haibase koi praja puna makna madu yengminnaba khanthaminaba darkar tai aduna hajik ki oina hajik ki oina lauriba khongiba kapiba thamoi ningba kai hauraba madu magoi gi laumi jinau singdo makhoi ki damakta ningba ka henda nabak damakta sarkarna manipur sarkar ogera bhadar sarkar ogera makhoina tok khara tawba tai adu sabang so aina amuka na haijari manipur dagi kar ga satriba members of parliament aduna masigi matang di masidi ekoi irai lai na lokam tokti aduna bharat ki pradhan mantri mujung bharat ki civil aviation minister su masumai thu taure kamai toksi hairi bno haibase tawbigadamni aduga laumi jinenau maduda makhoi bu yamna lana uhanbagi meeting tawba natraga kaigumba wakhal amaromda makhoina tawramaga koi plane kai bi yai haibasi makhoida tai aba khaktana yaroi civil aviation ki ministry masamang na reply ta putoi aduna maramdi makoi ki trespass haibase international airport ogera trespass shall be prohibited haina thambi baneba adugumba high security zone airport to da karmain to the trespassing to the karam na karmain to allow to official staff sing ado koi loina mr ko yam nuaise akoi makha tarakwa wafum sing akoi khana dingai mangoi na atem break am lawjake break ke matung da hojik leiriba akoi gi airport ki akoi bada leiriba haiba dai mafam sida akoi gi law uraga hingiba akoi gi farmers sing gi awaba loina na airport authority of india gi maikai digina batau karam na haiba farmers sing asi sangalami no haibi matang nakalam rom dana hai hojik leiriba issue asida mani state sakarna hojik fawda wafam amta fongdok ta na tumina leiriba asing matang da muk nei na sage atem break amtang lawjare Taruk Shuba Kangla Food Product ki Mapo Kumonga Mari Lainana First Kangla Food Selfie Contest September 13 kuntra fauba pangthok chargani khwaidagi share masing yamba contestant da sale oina lupa lising tara pizagani aduga like yamba dana lupa lising manga pizagani contest ki chanakang lona kangla gi food product ki packet ama hekta pairaga yamna mayek singlaba selfie ama
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ WhatsApp number 8787474818 ꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ WhatsApp ꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ contestant details ꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Facebook page facebook/kanglafood ꯇ upload ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ Saklon ama Isai gi tanthada sumhatpa khonjelna miyambu nghaktang oirabsu potha hanabagi pandamda Tom TV gi akhannabu khudol Saklon amada puduna lakchari Kennedy Khuman thasigi tarani thoi numidang pung 8 makhai taba matamda miyamna call tobiraktuna Kennedy Khuman ga wari watai sabada natana apamba isai sing khannabagi tanja si manghanbigan live program sida saruk yanabagi dama call tobirau 7629943543 Khanghanjaba Malim Sinba Thungna Sandorokliba COVID-19 Laichatna Maramoiraga Ana Layeng Sangda Khudongjadaba Mayamama Mayoknari Basi Kharadang Oirabasu Koknabagidamak Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na OPD Numit Khudingi Hangzaduna Appointment Lauraba Patient gi oina Medicine Obstetrics and Gynecology General Surgery amadi Psychiatry yengbagi khudongjaba leizare Appointment laudaba singi oinadi khudongjaba si leizararoi Appointment launabagi damak 8258967890 da contact tobiro. Khanganjariba Dr. R.K. Kumarjit, Medical Superintendent, Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited, Reams Southgate near Kombire Kaithel. Tabani na mo paragalo. Ay, mayang miro sa kamo warima. Akhirnya tholo pa yaro haidro masang da thola di sire na Ramena kan damage lo thoso akhirnya thok pa yaro di yaro Kulla ga tan thokar di phadamni. Laina ga loi san tok tare. Mama papa positive oi hai tu di mama sa negative oi hai tu ku chita sa sakro ne sakro Nganthoi nang wakhal nungai taba khajan ganu ko tamuna nangi chana thaknaba pojai thin bajak kibane geta laire habane khar laushillo nangi dama ekhoi lairi ko nang wakhal son thagano Break ki matungda amukana Tom TV ki talking point miyang tabiriba khwai punamupu taram noksari makha tarakpa si tamu kirindam laksake tamu maruina khoi usik ngasidagina chahi haibatai maruina chahi tarama thoigi mamang 1998 ki matamadwaida haiba khoigi airport asi international ki thakda saw onkhanna ba haibatai magi dakar oba lamgi saru asi loksin bagi wafam sing khoi laikiba lei maramaduna haiba ngasidagina chahi tarama thoigi mamang da laikiba saktam sing asi asigi manungda haiba airport ki akoibada leiba miyosingna mamang dadi haiba mafam sing asida low ubagumba kayumasi tawde haiba wafam su lei aduga handakta khoi leiba covid ki matam asida haiba mafam sing asida khoi low sing khara palaga haiba mafam sing asida khoi gi sana thangnaba haiba tai maroina cheng chak sing asi khara makai phangba yang na bagi khoi gi thorang su haiba tai khoi gi Ningombam gi praja singna adumaina khara khanba gi wafam su haipet taw phangi nakalam rom dana haiba mafam asida sangi basi airport authority of India gi maikai dagi su masi yamna marik sumba haiba tai matam matang gi ba khoi gi kanana karam tawna masi sangalami bano haiba sisu thigat bagi mathau di tai adubo hauji yamna maroina naina ba yari wafam singi manungda haiba mafam sta mangki ba lofam sing ase ta sing adumak manga da bra natragana niyong gi wangda sangi haiba gi kayamta khoi gi compensation gi wafam si khoina pibam thokpra masum thoktabra natragana niyong gi wangda changi haidana haiba si adum farmer sing na haiba tai lomi sing na adum mangadra haiba si azu wang ma oiri tamukiran kai tabine
NABAKUMAR tisheng aikoina aran da thawma da sawgatari chumwe na khalle adu masigi posti aina mamang da pijagi wai first round to haijaba masi totally madu changam bi ming du yamna lale adu changam bi kangu sing su lale aduna lal ro poto animak loinamak aina subsal la kan da madu negligence ka tangi wa khangi wa na te ba contributing negligence na haijari si yamna ten mo haida maina na haijaba ni adu bo masi airport authority India gi adugi matakta masi ekoina hojik inquiry ma taw ni thoi government na lenga sina su madu inquiry chi yamna saba mimang da puthok ko da yamna transparent accountable ba dumba inquiry ma taw hum thoi ebositi aduga masi de ekoina hojik hojiki ekoina NABAKUMAR na highly gipta ningum praja singna phaw yaw bi ha wafam du madi ai palan janing de manandi all Ningombam praja khuding ma loi taw hojik madu poiram dau man de bai wafanda matna Ningombam khaiba aduma khungang duma bu punap chen da ya ba pota aduma praja miyam khan taw da Ningombam praja su tumin la ko sum de ba kari maram gi khogi lekai su masi ko ne koi masel gi marakta khana na ba ko na ba amaga ye khai tinga ne wa phun na te ba langat bu ko di isana la le na confess of ko na pai de fe na khali campaign zu wa kram ground ai opinion da di ai no speak it right masi pibon thokte mo tu gi bauta ngasagi matu kumba yamna thattaba image hanna ko honariba koleba singdo karamba IPC ki section gi matungina makoi bu phagat pe ya na phagala kan se for example IPC ki section 504 ji available ni jail thambi ai adu extend se ni bok to bi ai kari gi breaking public speech haibadi masina husi manipur la iba public praja myam se masigi tamu la handa ba adu wakan sarang na ko ta ma thol le aduna madu sudum madu ki section adu ma palaga adu Parja pone sumo to case sama government lokut pe yai aduga masi ko ne complain to tre haina case lokut tre na government su adum silence spectator legi badi yam thil lan gani na id thamngi adu masitane if I am not for myself who is for me ai sani saje ai saje ne na taga masi posi ko lam gini lam tam jigi ne kada ai ji kana kai to duri gi kana gi koi duri gi ai sai yan dabam daka lai lebak santi thugai wa fatte ado fatta ba to ro magadi makoi di tasengna adum punishment thongum to lum thwe example le kuida ngasagi enforcer sing dana aduna lana sangai ba sing dana ngasi lau ba matam da adu sang matam pe do le yuge haibasdi masdi hunna le tum wa te no kunna ba film da ani sangam ni photo kai maram ni sangal no makoi husi phaga da ni adu samun da ayaba pyramid ko authority ka mo sing zo competent authority sing yeng la kanda makoi su punishment thong thwe haiba point da target sa laga di ai asu mama bu thopung ngani aduna ai na sumina ta lali aduga lugi thongda the ground of humanity grounds di ai di must lay roi na khali example of the na pizage ai koi lenga ki hojing mapu ri bo lenga ku nga ga mapu koi na pham ba ai koi honorable cm koi sri nong thomam biren ki masanu pa si la no boi da makta jail la thambi na to adu humanity ground da ma di usit program yang ki phai di mapu ne man holi shasan to bini ma ki bata to mak kan badi ma ge dum thab apaba siguna yeng bi da kan da ma yam na phai haraga thabo ki ba ya ba ki pot da humanity ground hai bu ya ga matam da lo da ko lo ki lo ma lo ki mitadi aso bu su ani ma su awan su fa da su chi ba su lo ina ma ki sat ma na ba mi yeng da lo ne yeng adu lo do ekoina ma du thugai aba matam da lo do ekoina implement tawba adugi adumba koigi mapung phana sanan baduni ekon lenga ke sasan thajaba ai se ekogi sitangi yam taw thokchaba ekoina semo ne matik chai na ngasi aina example ba ko to sabani mari len daga su ma kham da pokchaba masa boda aina yeng dana han na yeng dana masagi even da shum sang da thamba iba pot se masi lenga kom gi to kom to duty ni adudi hausik lenga pa moina masagi to ba imung da adu bok to ga kari ya pot chumina le to no hai ba se ai gi aji aso ko ngama lenga to so ina ngasi ningi manandi imai bel singna usik bazagi ko covid ke manung se ko ude ko ka ti ui even kai sam tong da covid ro ko thamre so ko ai am pham da na kiu leng da na ko da tawre tram usik relax tawe mayam ma adu sit vendor na pham da sel ga lupa ma sama chani gi yola ga setong khatang taroga mayum pudu khana ba chet ma mayam da di lambi lamphang da pham da yaroi sit vendor ge ya ba ne ga su traffic jam ko le to ko le na ko tam na ko tu gai da na len endorsement na usik lampian da ngarang na handa min mga tani thangkai pharang biroi mi tran mang tu gai da na tawi adu lakit usian dio imai bel singna du maina nong wi sara guru ga tan da ga phamba hukum loi gai de ko sala to ko ne na adu hausi adu tu gai ko matung ina usik air force na handra ba tu ko yi lo ta khare ko je lampian du na ne khalle bai na
थुगाइबसे नुमित नि हाले फरे अदुनि कंट्रीब्यूशन थुगारकने लेगा हाइनसु आइना एज्यूम तरग लौसी कोइ होजि अदु तागदि लमफेन के एरिया दा लेरिबा सुपरमार्केट कम्प्लेक्स लेबा मार्केट कम्प्लेक्स सुपरमार्केट कम्प्लेक्स हाइबे मतकसिदा मकोन अनि घर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर लेबा फर्स्ट फ्लोर लेबो कोइब्रा अदमाइन लेबो पोतन हुजिति सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हचलका तोक्सलिबो म्याम दिसु लेगा न हुजि mamangda magi nato sumangda leramba market masama alyamdra mi sama sani imung sani chawum aduga tacheng imung lising amani gi pot tikam oriba mafam lapen thugai badi puta thugai raga madu da kari thugai gi bno mafam da leidu tacheng bihai bi single related by privacy aso wahang am lai asumna masai sangami ba lo mafam da sang ba da mafam da sangami ba chingche tacheng na five corner job to ba thanga leiba mi chang thanga taw ba kangu gi adugo mari bata singa taga adugo misak singa changi privacy atop chingna ninga abo wahang am oi aduga adugo madunda betu khanga ba maral laungda ba ekoi ngasi style ga su yaw ba lomi prada singdo ni akanda tasengna siga mafam sedang law uradi nang phong ba thok ta ji nang CP ni toroga moi kem torokanda paisa pai ba sel to pai ba nanga ki kokin kan ba lomi prada nung sida ba lomi prada hu nam tharaga subsal laga thamba adugo mi oi tang lu khrana prada section sigi marta macet amaga chugai na yang khai na ba sil la kanda tasengna ikoi barati matakta wafamon na horakanda machina isu ma sakala kanda election by election khande general khande national ko matam sida adugumba government da even opposition gi orasu blame sanaba adumba yana ba vote amaka lalong amaka politics ga hatani politician gen kra phangna ba torba me adumba yamna kuseng gi boiba iho sagat yana ba vote amaka manaraga tobra adubu masih mengalami tergasu airport authority of India na tergap Manipur lengang nama pukuli ba ya Manipur uji puari ka sagon na ba tulen airport macam memagi housing na di international airport ke mapukuli ba government of Manipur ngasi Facebook halo tamu kiran tabi bra halo yang paket na ko betul tauraga asu momentum ni anan matabuk torokoda video upload torokoda emotionally ni kare blackmail torokanda farmer credit min season rakanda adu mo farmer sing innocent oijaba singisu mi among da pokfokanda adu mo irang ama saika sagala na bogol mama tholoksti tasenga tobom tokte yaman line tobom tokte masla sena ko khudema ruling gi yarom masu opposition gi yarom masu natraga airport authority gi yarom masu masidi lenga na athubu matamda prajagi asengba sentiment pangba prajagi da makta sabab to lenga kama oregadi masi huji puthokanda saba potama athubu matamda inquiry tawdri to dabagi wafam ju tokanda lenga se watonga state ki policy gi ama mogi legeram gani adugi makhagi matumina huji puthokanda prajaga utpa khangan ba haibase masina saba papu moigani aduga huji launari ko lang ba polni ko mayam singate aikoina haijening badi masi tokuna kai aduga inquiry tawuda aduga akoi masi achumba putho haina aching na sabota lepaga lowai kai kumnana aduga lengang torpa afafata buri magdasu sina fatia da naina bada saba wahina wahan thonga naina rakan tawuna fai natragadi english ke probab sama haina bada don NABAKUMAR the winds are left behind in the speed of desire na adu uski ka thai desire doi apa mu karam no hai kanda arang malambi no organi nungsi mamang kharaga chen matab ngam ko potudi kana ko pot oiroi aduna nga satke nungsi mamang thana mangjin thana sakedi leba kasi kamai sahokani leba kasi economic growth kamai tawani lega kasi farmer kasi namdara gale farmer kamai yokatani farmer singa ko ge project tari bele negani lenga sakari mari lenga hangani ai koi machine machine to push kana rakanda lenga pusu ekoi ni kai kumna ba farmer pusu kai kumna ba aduga lenga ka farmer to pusu isam ka project order lemen ekoi pusu kai kumna di ba project pudi amaga kapsi khasi naina madu respect to ne kai kumna chamin rakanda ai koi Manipur se madumba katuparan to buya ba masana lo khang satpa lo lebang ni aduga masda asumba makalge asoi baran ba toruga su masa pula tanda aida to diwa poto asoi ne langre haibang ngam lebang ni aduga aran ba poto ma putwa to tanda program mi anda ni sanga phom badungna phomga rakanda emotionally adjust to rakanda madu chalan gi ni program lang na phunchakini ai poina lana toruga to sumda bi ade hai poto di ngai secretary ki sila le pota yum moi jage office jage adu soi agana government tainage hello police tainage tamu kiran makata na akhoi gi tamu
ताबो किरण अखोगी हुजिक लेरिबसी मरोइना फार्मर्सिंगनसु हारिबा मफमसिदा संगबसी नियोंगी वांगमदने हाबि वाफमसु थंबिग्रे नाकल अमरोमदना मु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट तगिसु हारिबा अखोगी नियोंगी चंगइबा फार्मर्सिंगसी मखोगी असोइब खरसु लैबगी मम्मी चाउना ताय हाबिगी वाफमसु थमी नाकल अमरोमदना से हुजिक लेरिबा अखोगी फिबम मसिददी मणिपुर सरकारना मसी अनिमक्सी कुमना येंसिनबगी मथौदी ताई नाकल अमरोमदना लैरिबा फार्मर्सिंगसु येंगगा नियोंगी वांगमददी ओइरगसु लैरिबा मांगिबा अखोगी लौफमसिंग असिगी लौसिंग असिगी कयुंबा खरा ह्यूमैनिटी ग्राउंड तौबा याबगी पॉसिबिलिटी लैयना खनबिब्रा मसी कोइना ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा कोइ ngसाइना हाइजबदने लोगी पॉइंट येंगुरगदी कोइना ह्यूमैनिटी ग्राउंड तनबा यारोय अदुबु चुम्मे गवर्नमेंट ना हाइबा फौसिंदु सलमदुना करिगुंबा प्लेन पाइकटपदा प्लेन ताबदा करिगुंबदा करिम मखलगी कायरोयदो पोट अमा कोइरबा नबकुमान हाइजरिसे अदुरगदी ngसाइगी मयाम कोइ ngसाइगी कोइ बोपेंदानसु हाइबिगिबा आकेलसु मसी अमुका हना थमजगे करिगुंबा गवर्नमेंट ना पोसै सिंगसे फाजल लकांदा ngसाइगी मुनबो फाउ थंबा याबगी अदुबा शक्तिगु लैबा एकोगी हाइबदी प्लेन पाइकटपदा प्लेन ताबदा प्लेन कायबो कोटगी प्लेन पाइबो कोबा तारकदे डिस्टर्बेंस लैरोदो पोट अमा लैरगदी मदु फुक्साने मुनलकांदा गवर्नमेंट ना मदु उथोकपिरग लौदो फौदु फौगलकांदा इवन मदुगी फंदो गवर्नमेंट ना फौदु फाजलग थमबोसु पिथोकतगदी मदु सिना कांगे कांगा ता तादो पोटिनको मदुदा फौसिंगदो लोकथोकपिरकांदा ऑक्शन तौथोगा तसेंना इवन फार्मर्सिंगदा याउजरमिसिंगदा नोइना उरे फरे कोना नोइसु पुगनदे फारे फागले नोइ मक्तदि पिरोय हाइबो उरमिसिंगदा अदुबु मसी पोसे गवर्नमेंट ना ऑक्शन तौथोगा डिपार्टमेंट क्रिस्टनगी ब्रांडगा ताइथोकरा कोपरा एनी जगह ऑर्फन सिंगदा नगरे एनी डिसेबल की डिसेबल पर्सन सिंगी लेबसिंगदा हॉस्टल लेबसिंगदा ऑर्फन की लेबसिंगदा अदुगा सुंबा लेबा मयाम मफमदे कोइ लेमने यंथोनी काना लेमथो पोट ओइरगदी तसेंग मदुसु यामना फजब ऑप्शन नमदि ओइरमबि यायना खल्ली अदुबु हौरो कोनिना होजि हलारोदे यारोदो पोटुदा अकोइ मसे निंगदोम बोनरगा अमना अमन ngai सादन पुमांग नगरगा आरामना सुकि नबकुमा आई ओपिनियन दि मदु आई पामजदे अदो सिंगा तंग थमजगे नबकुमा यम नोइजे मखा तराकसे अखोय ओजा भूपेंद्र दम लासगे मरु अखोय ओजा भूपेंद्र लैरिबा ओसिकी ओइरिबा फिबम सिददी फार्मर सिंगी ओइबा यमना अवाबि फिबम मखोयगी ममितगी तारिबा पीसी तसेंग नुंगाइबगी नते मसी थमोय दा यमना नुंगाइतबा अदुगा अखोयगी महई सारनी गायना खंजरक मतम असिदा अखोयगी अथॉरिटी की साइट के हाबे टाइम अखोयगी लम की सरुनी आइदना पुंगमांग माहनगिबा असि मसिना लौमिसिंग अचौब सैतेंग अमदि पी कईगुंबा लौमिसिंग थमोयद हेन नुंगाइतब लेरगदी थोनिंगदब थौदोक थोलकपसु यायना ममांगदा ओजा भूपेंद्रना थंबिखिबा वाफमसु लेरे पुनमकसी येंगलकांदा हौजिगसी फार्मर्सिंग सु काइदनबा अदुगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गिसु हाइरिबा फार्मर्सिंग संगइबसी मसिगिसु अचुब अखोयगी अचुंबा हाइबताय रिपोर्ट अमकसु लौकटपा लोइनना सरकारसिना मरोइना स्टेट सरकारनसु फार्मर्सिंग की खरा मखै खोय याइफनना बाइताय मरोइना फार्मर्सिंग संगइबसी नियोंगी वांगबदा ओइरगसु लैरिबा होसकी हाना ममांगदा हाइबताय ममांगदा थिंगौद्र होसे थिंगपसना मरम कांदा फार्मर्सिंग दे यामना चाउना अखोय निंगनबा मखोयना फंगनीना खंजबा आसादु मांगकपगी फेमसदा सरकारसिना कयुंबा खरा थौरांग पाइखटपगी मथौ तायना खली कै थमिनिंग हजिक सिंगना हाजरगदी हजिकी अखोयगी लैबासी अवाबा तारबा अखोयगी लौगी इस्निनाउ सिंगी ओइनदी अखोयगी दमक तौबा याबा मखै मणिपुर सरकार अमसुंग भारत सरकार अमसुंग मणिपुर की कार सक्रिय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अमसुंग राज्य सभा दा लैरिबा मयामना सुंगसन मिनरगा मखोगी दमक करी करमाइन तौदना मतेंग पांगबा यागदगी हाइबसिरी खनफम तोई अदुगा लोइना अखोइना हजिक येंगदौरिबसी फौदु थारमे फौदु थाम गाइबसिदा करिगुंबा उजेक मयाम अमा पाइरकदौरे हाइबसी अखोय साइंटिफिकली अदुम स्टडी दसु थेंगनजै अदु ओरबी अजे कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट कमाइन तौदना प्लांटेशन तौबा याय हाइबसिदा मथकसिदा ट्रांसपेरेंट ओइना अखोय कुसनबा मयाम अमा लैबा प्लास्टिक ना खंगे अमना खंगे मरमदी फौ अमना औरिबसे मीटर 10 हेन वांगना हौमना तेबा अदुना अदु होल एरिया जुमा अखोय ग्रीन हाउस इफेक्ट सिनबा मजुमाइना मदुगुंबा एग्रीकल्चरल हजि मतमदा यामना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सिजने हायरगा मधु मयामदु ओवर तौसलगा मधुगी मथक्तु उसेक वया ताहनदबुति याय अदो हजिक अदुना तोंगानबा साइड अमदा अमखरगा हजिक सी अखोइना मणिपुर की सी अखोइगी बी टिकेनजिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइरिब सी दिल्ली ददी सबना हायरबदा
Delhi International Airport Private Limited haida DIAL haidana maduna operate tawi maduda joint venture ni GMR ga Airport Authority of India ga 74:26 masigi ratio sida for another 30 years ki lease bidogre ajiti airport international airport mayam amana su Adani group na lawsandre aduna Manipur da hoji Airport Authority of India na masigi lane use ki matang sida operator oiri ado hoji lane ki mapu sibudi Manipur sarkar oijaraga su ado hoji sigumba issue mayam tholakpa sida concern oiri base lane du kamai to dana use tawti haibama question ama first point da second point na hoji low khawgo khridu low du kaguma phawina sana gadi ujek paisalani ujek tuna plane da tinga kairen haiba safety issue ama maduna civil aviation ki director general civil aviation ki jurisdiction lane lam madubu karmai to duna low wala mino haibuduna airport authority of India ki jurisdiction plane du paikatpada kaini kairoi kaibai ai maram ni phaw sagala abnina haiba ki jurisdiction na bureau of civil aviation security ni lam madu ownership to kanano hairaga madugi jurisdiction lam madugi ownership to AI na lawsan kare hairaga madugi matare na ba adu mo confusion thola gadi madugi jurisdiction na madugi owner ogriba state government ni adu aje akoi na lairiba sida yengiba sida chunna ge ko lane use ki khata issue na te aircraft safety issue amne adu civil aviation ki security point of view amne mara maduna airport authority of India khakna tana aina muka hanna ajiningi inquiry asi combinedly to kom thoi DG civil aviation na su yang kom thoi Bureau of civil aviation security na su amasung AI na su aduga masigi ahum se masi goina bang minister of civil aviation ki makhad lairi ne bharat sarkar aduna maram oire haida makoi mayamadu loina bang intimate kom thoi adu maduna akoi ki inquiry tathabagi mawang amada thamkre haida kamaina tathadani karina tathagani haibri matang sida अखोई सिविल एविएशन की पॉलिसी सिदा हाई मरस दे ओजा बुपेन उसिकी इंक्वायरी की वाफम दुमदी मयक सेंगना हारिबा थौदो अदुई मतंग इंक्वायरी म तौबगी मयक सेंगबा वाफम दि थंबिख्रे तौदबो अखोईगी यामना क्लियर कट ओइना थमजनिंगी वाफम सि ओजिक लेरिबा फिबम असिदा अखोईगी फार्मर सिंग सु खरा याइफननबा अदुगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सु खरा अखोईगी फार्मर सिंग ओइबा सिगी ओइबा मतंग दा अखोईगी स्टेट सरकार न करी तौबी मथौ तागे दो अदुगतन मधु मणिपुर की प्रजा ने मणिपुर की लौमी सिंह ने मखोई की दमकता मणिपुर सरकार लैरी लेपसोई मरम मजर मखोई ना वाब तारकांदा आई की पौश्याम ना मांग करे आई की चेंग श्याम ना तिबियो नत्रगा आई की समाई तौदना आई की अवाना तार बसिदा मतेन पांबियो हाय बसिदी मणिपुर की प्रजाम ना वाब तार मतमदा मणिपुर सरकार मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन सिंह असी नेगम थोपत नतुना मणिपुर की कारग सत्रिबा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अमसुंग राज्यसभा दा लैरी सिंह अदुनसु मखोई दमक करी तबु याई भारत सरकार की हाइबसे मखोई की मथौ ने मखोई की रिस्पांसिबिलिटी ने मरमदी नो हाइबदा सुमाइन तौदना अखोई की भारत सरकार की मखाद हाइदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मखाद लैरिबा अखोई की एयरपोर्ट असिना करम पॉलिसी लैरमगे करम प्रोसेस डिसीजन मेकिंग लौ की बगे हाइबद मधु मयाम दु ट्रांसपेरेंटली एंड क्लैरिटी अमा ओना थंबा हाइबसे अखोई की एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी दा नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन सिविल एविएशन दा मयक लान याउदना लैरबने मोगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी दुदा अदुना मखिना ट्रांसपेरेंट ओइरोय क्लैरिटी ओइरोय हाइबा मखोगी डिसीजन मेकिंग अदुदी हाइबा यारोयबा अदुना अखोइना अमरोम दा हाइसे प्रजाम खरना संग्रे लौमी खरना संगा उरगा लैरमनेबा क्वेश्चन सी मोइना अदुदा नमफुदा संगसले हाइगा दौरिब्रा क्वेश्चन इज मखोई दु कइगुम्बा इलीगली संहलमगदी मखुद संहलमबने कनागुम्बा अमना टेररिस्ट अमना एयरपोर्ट मनुंगदा ओजा बुपेन ओसी यामना खोगी मतम से किदंग खोगी ओजा बुपेन मतम से गदी अदु संहलमबने संहलमनिबा मिसिंगदो मखोइना तरमिदो क्राइम नेबा लौमी इसी नाउसिंग संगम बिदुदी मखोइ संहलमबगी संहलमबने जेदि ज होर पुया लौमी इसी नाउसिंगना अदु हाना क्राइम तौदे हाइबसिदी आया की तरफ तेरी मसीदी आई थमजदिंग ओजा बुपेन उसी मतम से लोइसलकपा उसी की डिस्कशन की अखोगी टॉकिंग पॉइंट की मतम से लोइसलकपा अदुबो अखोइना यामना मरोइना ओजा बुपेन दि खंगजनी वाफम से हारिबा अखोगी संगलिबो संगलमलिबा अखोगी फार्मर सिंह
अदगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दगी सु मसी पुनमसे अखोई इंक्वायरी कमिटी एम सेमगा थिगत पे मथौ ताय सिदा मयेक सेंगना क्लियर कल ओरे तौबदबो होसिंग मांगन ग्रिबा अखोगी नियम गी वांगदा अखोइना लौ उसलमे हारिबम होमसिंग असि खरम मखै अखोगी ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा सरकारसना करी तौबा यागदगे हाबदुगी वाफम दम केंतना थम प्रजागी दमक्ता मदुदा तसेंगना वारबा तारबा लौमी इचिनाउगी दमक्ता मकोइदा मकोइ मफम चोकपा फौ खरा अदुगी कंपेंसेशन ओइना फौगी मोंग पीगे हारिबरा पैसाली मोंग पीगे हारिबरा मदु मयाम द मकोइ अपा मदो तानरि दमक्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न नत्रगा मकोइ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सुं थाबीरे हाइरगा मदु प्रोसेस तहनिंगे हाइना मसे थमसे याम नुआजे अखोय मतम से लोसलकपो लोइना ओजा अखोयगे तमु किरन दमु याम टेंटंगना थमजगे हुजिक लाइबा ओजा भूपेन ना हाइबिरिबा अखोय मणिपुर सरकार ना मरोइना फार्मर्स सिंगी कइगुम से खरा लखतपगी कितांग ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा लखल निंगे हाइबि वाफम मखक थबिग्रे तमु किरन कइ थबिनिगे मतम से लोसल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की मथा सिंग लेबो सिंग ची असुम खरा लेबा गसदा लेंगा के दमक अमदि लेंगा दा अफबा सिंग अदु थंगनबैदमक्ता लैबनेना लवे मरम मदना मखोय अदुगुंबा उरानला सनसिंग कन्वेंशन थम सोफोते अदु मखोय अदुगुंबा अरानबसिंग अदुदि मदुगी महुत्ता आइखोयना तसेंगना मखोय रिफॉर्म तौजनबगी तंता दिबि बोयना मी असोय बखते मग शब्दोंनबगी तंजा पीबसे लोना तिकते पोसे लोकपता थंबा जेल थमगा मदु ज्ञान तारा थोलकोदन कोयगनेना लौजे मरमदि असिना त्रगति नहान एग्जांपल मा आयते नतीगे हौजिक सोसापुर की एकोइना एटीएम की पैसा हामब तौरिङाइदा नोंगैना कापगा लुपा करोड़ मगा लाख अदु लाख सेंग्रे अदु मी म हुजिक नंगरांग नहान ममिंगी आई डिस्क्लोज तौजद्रे तसेनागी पसाना सब्जेक्ट पैसा दुगा तौगेरोय अदुगा सेज अमा फागले लुपा लाख अदुगा कोनाना का हाइबा मी सिंगजु तसेंगना नहान मसागी लैजदन तौइनी पैसा लेरमगदि हुरान नोय aduna mokoi ni halam moi adai real case to mi halam sing ju na ha bi wakam phada ho ngam da na to bi bang atani crime thoi myam sinina som da loi khala sakagati lewa pi apom to pi aro shandu ko yaroi manam baduna aran ma to ko kudimak channel ma kudimak government ki nakan ni yaro masu aduga farmer ki nakan ki lei basu everything ki nakan lei basu saba achu matam da lenga na ngasi government na atase na program yang ki government ki administration asengba administrator mo na asengba government lenga ma wargadi masi putho kan da putham thoi patai na kan ninga lete compensation ki wafam lete compensation ha ko government na tilu ya ba ko aran ba singa do lokto ka thama matung da engko adu jail da kamai thodan ki bege kyam ku thama ko ko ji mako yang nen ta na kan li ko sing do shamto ko da kan ha matam do bo shamto mo tam da mo tang chemaga program yang da dum aran ba matang torokta ba makoi da parama tabiba masi to ko ya ki ha do khang ba chap ta na utpadana mathau tai ha jai gi lotion lo tham jagi yam noise ngasigi akoi talking point da saru ya bi ba guessing mi oina amona pallabada akoi Ningombam BUPENDA MEITEI author and former philosophy lecturer loinana social activist KIRAN YENDREMBAM na अखोगी तोंगा तोंगा वाफम सिंह फोंदोक पिरंबा मसुंग ngasi talking point ase bu saruk ya biba loina mapung phan bi bidam ngangkhoi leitana guest ani busu thagasari ngasi gi oinadi tom tv gi talking point meng tabi ba kai puna muko amukana kurumjare